جیان بکن و براستین گلم پری براستین گشتی ربر اپوسا دبیجه آنجی خط آزادگارشم بید بیجه امدن کارم پرسکریکن خود چرا سر بکن نجد کارم پرسکریکن جنین در دورم کامت بچار سر بکن نخشاره مگوش ام استبیان نخشاره که کج بو ام ناس بکن پرسکریکیه هوا ناس ندکرم پرسکریکیه پر باش تزانم بس ما بس چی بو جبه استبیانه ام بکاربن به شکلی که بر بچار بکن پرسکریکیه ام حمود زانم جبینا ده حمود من ها جهبا هات تثبیت کرنه پرسکریکا شروع بکنه پرسکریکا همه هوا پرسکریک ریس کرن yani pırskırken havalan tahlil kirine ambition yekster ağaç breskirna pırskırka çuna ya pırskırk çiye pırskırk nave pırskırk danine u çare seriya ve avakirne naha em nave pırskırk datinin dama bu tezarruf benafkir edizarruf mezun dibe tu gerek bir zarruki her avayı tu fem biki nasbeki aliye بايخ دبجن عليوية شمارك عليوية قنج عليوية بأقل هاد شكل هنا برسكريك بكجن أم حمو برسكريك إذا ما جيان دكن أم نكرم دبجن أم بيشنيار دكن لازمة جركة دفنا هر يك جنكي إيش أكو بخار حس دكا بقاس حس كرنا خاد كاره هجنا كلك أخو حس بكا أوبرك بعالي كارو بخه هوالا خواه تکوشینه اما اگر ام به نحسن امجن حسیات خواه تناس کرن نوصا زلام به عقل خواه تحلات تناس کرن عقل انالتیک دیبیشن اما امجن حسیات خواه نزان يعني بيكو جارنا ام باخ بنجي زمان لا يحفر هيا هستين ما اره گلی جاران عطف بوینا و پیشن و آستان گلی جبو پیش کتنامه فقط هر زدجی ایکو دهیل بکشن ام نزیک هببن هر زدهیل کو بکشن ام هفتو فهم بکنجی حسین منه جبوینا جی وکه ام جوان حسه خواه جنبوینا باور بن و ام گوری وان حسیات خواه بچن از باور دکم دیسا امریکا راست پیدا بکن بس بجره ام چرا سری تعلق نکن ام بند دایی که دل نمینن ام جی کسک در يعني نراجينا جبلي ما كاسك دلنا هبا عقل شر سري أمن دست شر سري أمن perspektifa شر سري أم بخنا جبنا جه حتى أم بقدس خد شر سر لكن جهنا كرام كرام بيشنا لك أم جهنا هنا كرام كرنا حوالي لكن أم هنا كرام كرنا جدا أنظام بين شر سري بسكنا هر جنة كده كلا كافو جنة كده كار بره خصم بكي أم هات هنا بدر إيرو شقاز جن خو مصادف بينجيجن هر جنة كلا كافو جنة كده خصم بكي ببدو قط هر جنة كده موضوع هذا در دور هذا جنة كو إيرو خصم بكي بجواكي شار سير دست مايا عقل مايا دل مايا نال بعد كسر كبن نجي هذي خابجي كسر كبن هذي عم بخنا أم مجبور هذي خا عضابك نش أنجي عض هذي بك جبنا شيء أرمان جابي استبيانه داينا ناسكر يعني داينا بنافكر بعضنا برسكريت ما قلت هبال حمود برسكريت زن حتى راهون تقطع سر استبيانه جنسي ذكرن أنجام استبيانه جبنا شيء لما كي أم برسكريت نكون زانا فقط ام خانه بر درمان کرنا پرسکریتی و دمیانجی برینه ام حمود زانه خوی جته ام حمود بجن خوی جته فقط کسک مداخله و برینه ناکه بجدا مداخله اف استبیان وینام آرمان شو هوا آرمان شهر پرس يعني جبين مين رخصني ده كونفرنس مين رخصني ده پرسکریتی گشته جان گرتين بنافکرن آنجا هر عالیه که خباتک عالیه قدرت نرخینه فقط عالیه دمان آرمان جاوی استگاره چی بود؟ مدت برا جن بخور نافخدا بناف بکن. نجی هنی هن کنفرانس هنده هن جبینان ده هن تثبیت ورن کرد. جن بخور اف بزمانی جن یه جواکی بخودا هاتون سر زمان. به لفکرنا وان بخویا. اری بلکه علی فرمولاسیون ده مهندس سر راست کرده فقط گوتن وان بخور چه پیش نیار کرد چه گوته ما اول علی زمان هوا.
İşte ev daxwazê jinan e. Weke jinên pêşenc li vê derê em bîrkom bûne, wê demê çareserî çi ye? Gerek ev bêjare em ser çareseriyê xwe bêjînin. Yani ji vir û şûn de stratejiya têkoşîna çareseriyê. Ne pirsgirê. Ji vir û şûn de stratejiya têkoşîna em ê çawa çareserî pêş bixin. Em ê kîjan herî de van çareseriya dayînin. Em ê ji kîjan herî de perspektîfekê xurt ji bo cinan dayînin. An jî em kîjan herî de kêm wana me destnîşan kir, em ê ser bila bisekî. Ama her jinek, her tiştekî ku tê jiyan kirin, heval yekî nas kirin zanin, gotina her îş de ez jî aciz adiye. Em ne jinên adî ne. Em ne jiyanekî adî jiyan dikin. Em ne pêvajiyekî adî de jiyan dikin. Ji bûna wa çi tiştek ne adiye. Yallah adiye. Ji bûna gereke tiştek ku destpêkê em dikin, ema dest bi felsefeyekî jiyanê azad em bahs dikin, em dikin. An ji behsa felsefeya jiyan azad dikin. Destpêkê peyva ku divê em berdin, ew felsefeya vala aqil bêje yallah adiye. Gotina yallah adiye bu xwe serê xwe felsefeyê jiyanekî vala ye. Her tiştekî gereke em bi girîngî bi ziraftî ser bisekin. Ji bûna jî gereke em ji jiyana xwe gotina yallah adî derxînin. Jinek tiştek dibe yallah adiye. Filan tiştek em tiştek serê jinek. Yani her tiştekî me. Gotina her izî derxînin. Rojava tê bixaranin gotina yallah adiye. Ev felsefeya jiyanê ye heva. Belkî gotinekê ji rêzê ne? Belkî dem cem cim. Gotinekê adiye. Ama ev gotin felsefeyekî jiyanê ye. Têgihiştinekî insane. Gereken bi vî awayî lêbînin û bigirin dest. Ji bûna jî eger ku em felsefeyekî jiyanê ya xurt pêş nexînin heva, bi rastî nav pirsgirêkên heyî de em bifetsin. Wê dîrok me af neke. Ji ber rênîşanek me, an jî nexşeveyekî me pir xurt heye pêşa me serokatî daniye. Em ji nû der nexşeviyan jî xêz nakin. Serokatî ev nexşerê li pêşa me jina daniye rohnî kiriye. Serokatî hebekê hevalan jî got. Got projeya wê nîvçemayî ne? Wê deme ev projeya nîvçemayî serokatî bi îdeolojiyê xwe datîne, em jin jî bi pratikên xwe temam bikin. Ji bûna ev ne komkirineke, heva got ê kom bikin, ev ne komkirineke. Ji ber pirsgirê ne îro hel dibe, ne sibê jî hel dibe. Fakat gereke 24 saatan jî rojava me debe. Em ji konferansê derketin, 1-2 saata yan jî 1-2 roja baldora xwe hebe pişta bîr nekin. Zakira me kellek helan de gelek lewaze. Gelek atifiye. Zakira atifî zû bîr dike. Ji bûna jî dema ku em derketin dervê konferansê şûn de 1-2 roja belki em kelecana wê jiyan bikin, belki roja gecî bijî, belki du rojî nekişîne. Em kelecan jî pîpşire vegerî ehva pere îhan blokojî datiya kirin. Artık gerçekten kariyereke somut a komisyonek beraber kirin ve gidin var çekildi ev bilyare ji kongresler yani tevgera jemretmini. Em bes veke konferans yerin peşiniyar u bilyare kuş bidar dergeti em tıkanın raginin. Gerek spas ki müzik gerek edireşkir bu kadar navası bu sabır avacı. Şehit Mahir, Şehit